in number 64, Yesu ngasti megit nguts. Yesu ngasti megit nguts, angabet ngasti mungo, angatut bikinesegit, manina maduke, angamongineiken, angangeskis, angakeknet, nganibang atsenatan, bagetaman tororew, nganibang atsenatan, bagetaman tororew. Akabau tegetutu, wangeta sebukan kam, mabupi dekoin nicoikoin, apalan becak ngaske, mamalan bueralem becak, ken bangatin teveraban, nemei seget ni ciken, si bura koko, nemei seget ni ciken, si bura koko. Kita beswek nami cokot, kita canami kelek, kita besurye bakemen, terengen kita sebe, malangasken lalaron, malangaseye mituk-tuk, tamon seget sibura, matabat patowaget, tamon seget sibura, matabat patowaget.